إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن النار. ثم أما بعد، عباد الله، الاستقامة على الدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجاة وفوز، والانحراف عنه عن السنة هلاك وخسارة. فالله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأمر المسلمين المتعبدين أمرهم بأن يتبعوه ولا يخالفوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى وأمر وحذر، ومن جملة ما أمر الله سبحانه وتعالى به اتباعه عليه الصلاة والسلام. فقال سبحانه عز من قائل، وقال قولا كريما: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل
وصح في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطوطا، خطا كبيرا، وخط من حافته ومن جوانبه خطوطا كثيرة، فقال هذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان، ثم قرأ الآية. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء، وفي لفظ على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، فقيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala handuɗo yettede Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo towɗo seniɗo waɗɗo ko yettire ko yoni en jarnimo e nemaji makko ɗin e moƴƴereji makko ɗi o waɗani en ɗi wawata lintude. en seedike e yananama wondema oɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko tu woni reweteɗo mo rewi Allah tun sirkanali mo haray o hawriti o hawri e ko ɗaɓɓa kon, mo rewari Allah ma o rewi Allah o sirkanimo haray o perdi o heɓata joddi makko ndin ko lette natugol yiite ɗe mooli Allah subhanahu wa ta'ala. ala noon e ndema ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗani en ɓawo waɗi en banu adam o addi en ka aduna ɗo, ɗum ɗo kadi ko nema waɗi golle banu adam, o waɗalen mumunte, o waɗalen leɗɗe, o waɗalen kaaƴe, o waɗi en banu adama no teddi e nder ko taga kon fof ko banu adama ɓuri teddude sina malaika ɓen. ɗo lural no waɗa si tawi ko malaika ɓen ɓuri teddude e so tawi ko banu adama, kono ko lural ala wonde ko taga kon fof ko honno ɓuri teddude siko banu adama. ɗon no fotta ko taga kon fof e banu mahluqat ko Allah subhanahu wa ta'ala tenni wa laqad karramna bani adam. Allah subhanahu wa ta'ala okki en on ɗon ikramiya, yilti o waɗi en julɓe, yilti kadi o waɗi en e moftenilaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yilti kadi o waɗi en e laawol ahlus sunna wal jamaa. ɗum ɗo fof ko nimaji ko wiyete ko nemaji fawodirɗi jokkodirɗi ɗi tawata hino hani ka o anditane ɗum, no hani ka o yette ɗum. ɓay fi gandal waɗalima ahlus sunna wal jamaa fiiɗa jangi no woodi buy janguɓe e defte, so jangi on luggini on yiyay karmakoɓe walli fiɓe buy defte hara ko jane janggueteɗe hara wurin ɗen kadi no hande e firede hakke ko ɗe metti jangude, kono hara ɓe hawritari e lawol ahlus sunna wal jamaa. no woodi gandal janguɓe technologie hande hara adna on wata yaade ɓawa maɓɓe, adna on si yahay hande hara koye hoore newende ko be ko maɓɓe kon tawa Allah subhanahu wa ta'ala o kalɓe oɗo nema. ko wona noon goɗɗo kadi wawata heɓude peewal saabu jawdi makko e yii ko qur'ana wi ma agna anhu maluhu wa ma kasab. goɗɗo kadi wawata heɓude peewal saabu laamu makko ko laami ko, si ɗum no wawno harayno fir'aun on ɗon ko waɗiteɗo misal. laamu ko wiyete ko hatti, si feƴƴi lanɗo ko wiyete ko roi, si feƴƴi ɗon ko wiyete ko empereur, ko ɗon hatti toni ton ala. joni noon empereur on ko ɓen ɗon woni jogiiɓe ɗum tele makka aduna Allah hokki ɓe ko heɓete ko, kono tawi o okkaɓe ko hana heɓede ko wononi hana heɓede ko peewal. ɗum noon si Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴike maɗa waɗima ɗiɗo o rewnidiri ɗiɗo, o waɗima banu adam, o waɗima julɗo seediɗo wondema Allah ko Allah, o waɗima kadi e mofte nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yilto e mofte ɗen kadi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o waɗama e laawol ɓurgol suɓa suuta, laawol ahlus sunna wal jamaa. tawata ko ɓeɗo tawata nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ino manti fi muɗum wooli fi maɓɓe, ɓe wi aroye e zamanu goto e maɓɓe baraji muɗum no fota e mo wona onon on capanɗe jow hadis o no selli. sahaba en sikki ɓe falju ko goɗɗo yewtere o falja, ɓe maki minna, ɓe maki bal minkum, minhum bal minkum,
inni hiɓɓede sikkude sahaba no sikkude ko goto e meɗen gollata capanɗe jo meɗen woni goto maɓɓe ɓeyni oye na capanɗe jo maɓɓe woni goto mon ko capanɗe jowo mon woni goto maɓɓe ko honɗum alladina yasluhuna ida fasada annas ibara ɓurɗo hulɓinade on alladina yuslihuna ma afsada annas oɗo ɓuuri tiiɗude yuslihun muslihun allah subahana taala wi ma kana rabbuka liyuhlika alqura wa ahluha muslihun muslihun no ɓuuri salihun ɗum noon en andi allah subahana taala okki en nema en yettimo kanko allah subahanahu wa taala e ɗum yalla arsi koye yettugol nemaji makko ɗin musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗon tun yoni goɗɗo si ari aduna ɗo o heeɓi aqida laaɓuɗo o tabiti e laawol ko suɓa kon o woni ɗon o heeɓi goɗɗum o heɓaali o heeɓi balɗe o heɓaali o heeɓi gandal o heɓaali o heeɓi laamu o heɓaali haray o faɗaali so o yehi tawi o yoɓaaki ɗum ɗo haray o faɗi hay so heeɓi haray ko faɗuɗo ɗum noon alhamdulillah allah waɗaali en e nder faɗuɓe ɓen wota allah waɗa e nder faɗuɓe ɓen yani si wonti kadi tawi kadi hunde ɗa jogii hunde kanŋe annda ko kanŋe ɗum kadi hayno hulɓini puisque so tawi a gollitirali no gollitirte noon jaɓitete juuɗe ma so jaɓitama juuɗe ma tawa haray laawike iɗen suti hande piji ɗin no wona jaɓitede juuɗe meɗen noon honɗum woni diina kan ɓe jaɓɓitude diina kan e juuɗe meɗen comportement diina kan no jaɓɓitede juuɗe meɗen findeji diina kan no jaɓɓitede juuɗe meɗen kala méthode ji ka rewete ɗon fof fi ittugol ma oɗo nema mo heɓuɗa wata nafitoroymo to ɓe jokki ka médiaji nokke ɗin fof ɓe gerde fi wata nafitor oɗo nema mo heɓuɗen kono hiɗen hoolori allah subhanahu wa taala hiɗen fattini ka makko hiɗen ɗaɓɓirimo ballal en duwanike oɗo nelaɗo meɗen mouhammad sallah sallama o mo filiɗen konnguɗi muɗum ɗo seeɗaji ɓurɗo moƴƴude annabaɓɓe ko lural ala e muɗum wondema ko nelaɗo sa sala ɓuuri moƴƴude annabaɓɓen fof harino yeeli heɓugol ɗo place kono waɗi si wiya imamul moursalin hono waɗi o wiya almami annabaɓɓe o julni ruhuji maɓɓe ɗin fof en anni ɗon jakka o ɓuriɓe fof si darama na kamen gano woni kamen gano si fottama ko ɓurɗo on kon ɗon ardoto ko ɗum ɓay ko kanko ardi ɗon imamu o julni ɓe fof holli wonde ko kanko adi kanko ɓuri ɓe fof tawata kadi nususuji ko ari kon fof ka qur'an e ka hadiseje fof no holli wondema ko nelaɗo sallah sallama woni hoorejo annabaɓe ɓen en seedi ke wondema o yettinno ko nela kon fof o ɓangini fof o acci en e hoore lawol hentingol hay hunde ko ɓanten ko allah subahana taala o accali hay hunde ko woɗɗinten ko allah subahana taala o rentinali wonali o rentinali yo allah subahana taala yumma ko ɓuuri moƴƴude joddi ko yimɓe dendanagal annabaɓe yo allah ɓeydan sahaba e makko ɓen jamɓe kisiye ko wona noon e hikkiɓe ɗon ɓen e hikkitiɓe ɗon ɓen enen fof e maɓɓe yo allah hawtire en fof menen ka aljannaji towɗi musidɓe julɓe tedduɓe si tawi ɗum feƴƴi haray en ɓeydi yamodirde hulgol allah subhanahu wa taala ɗaɓɓite laawol sunna ko laawol sunna woni goonga laawi ɗin hannde no heewi kala hino wiide ko laawol mum ngol woni goonga kono ko laawol sunna woni goonga si a ɗaɓɓiti ka defte kiɗɗe hay ko wona ɗewɗe gollirede kamen ɗo ɗen a ɗaɓɓiti hara mutaki wuri a tawa ko laawol sunna woni goonga o wiyen wa yaktadi bil muttabiina li sunnati nabiyina muhammadin sallllahu alayhi wa sallam oɗo ko ibara wona ɗo jangede ka misiɗe ka hoggo e ka runde nokkeli fof no jangede wa yaktadi lakhdari no jangede nokkeli fof wa yaktadi bil muttabiina li sunnati nabiyina muhammadin sallallah sallam hono woni ɗum wa yaktadi bil muttabiin li sunna wo ko ya jokku diina ma kan ya jokkuɓe sunna ɓen ko ɗum ɗon o wasima wa kafa biha min wasiya neɗɗo julɗo ko tawata kon hiɗa ɓattorade allah subahanahu wa taala wiyete kon dewal ɗa faala baraji muɗum ɗaɓɓitu laawol sunna ngol e mum gollira ɓey ko jodi ɗaɓɓata ɓeɓe yimɓe ɓe wonɓe ma mandi pilude fof ɗo ɓeɗo fof yoɓoytama ɓeɗo fof yoɓoytama ɓeɗo fof ko ɗaɓɓay ɗo groupe fedde yo yimɓe ɓen ɗuuɗu tun ɓaawo maɓɓe woɓɓe no gasa ko goɗɗum ɓe heɓata ɓaawo ɗum woɓɓe hara ko inde heɓata ɓaawo ɗum
woɓɓe haɗa ko jaawo heɓata ɓaawo ɗum woɓɓe haɗa ko goɗɗum ngo heɓata ɓaawo muɗum no gasa goɗɗum ngo ko cash kaalisi ɓe heɓata ɓaawo muɗum kono an on so um fottoytoɓe heɓatama heɓata joddi si a gollirali ko wiyete kon sunna to a heɓata joddi lakara joddi ala kadi ɓe préveni en gaaɗo en yahude no way si goɗɗo fokkitiɗo joni voyage o landoto konno toon arsariyaji ɗi woniri aɗa ɓay visa sa hewti réglement ji waɗade fi heɓugol séjour ma heɓugol ɗum ɗo e ɗum ɗo fof aɗa alandoto fof ono windira ɗon fof ɓay a wata yaade sansinaɓe programme maɓɓe o ko holɗa hoore ma e amérique ɗo ko ɗaɓɓata ko hinugol ko résidence green card ɗaɓɓata ko sariyaji ne ɓe windir noon guerata ha conforme ɗa e muɗum fiya henno kayde ndi a wata yaade ɗo inna joni ɓay an ko ɗo iwruɗa an ko a julɗo ma an ko a goɗɗo ni ko télé nga an ko beɓe sansa ɓe waɗana no faalireɗa noon fiya heɓu kaydi enen tigui ɗe gandi ɗum gasata on ti hay yeɓɓata goy hay ɓe eni yayno baɓe ma maayi a wakkiltinaɓe ma ɓe wuuri hay ɓe eni yayno ko george wiyeteɗa windayna ko george wiyeteɗa ɓe gandi no woodi wonɓe wadde kono komi faala wiide si on tigui yeehi ko ɓe o conforme o no ɓe faaloya noon fiyo heɓo ko ɓe wi ko joni noon honɗum hatta waɗa conforme ɗa e ko Allah wi kon fiya heɓo ko wi ko hawla puisque ga joddi ndi nagade ko to goɗɗo landi goɗɗo waaji nokku goo fitamugol juuɗe o waaji ha o gayni ɓay ka yaltugol goɗɗo hewti ko dambugal o wi o ene mo juuli noon waɗi ni hara julle makko nen sellali mini mimi e dallando wolɓe ko ɓeɗo woli ko ɓeɗo woli landi ɓeɗo koya wolimi ɗo dari o woli o inni sa juulay tamu juuɗe ma ɗe waɗani juula ko sunnane laaɗo sallah sallam ko mo yira julde ko nelaɗo Muhammad sallah sallam hanki hari andali anani joni no wole ɗawa vérifié anke nata ka google audita clique dana siko gonga anda ari tawi ko gonga ko ɗum ala ka hutorede ɗo ma ɗum ɓe ni waɗi ɗum ɗo ɓe yaltinama nder gal ko homono yoɓete ko ono yoɓata men ka ko Allah a siko ono yoɓata men min juulide no faalere ɗon no kono tawina ono yoɓata men ɗum ɗon min watta noon faalere ɗon no puisque jita faala kaydi green card amérique wona noon faalireɗa noon waɗi tandi wona no guine kona kirɗo goɗɗo heɓirta kaydi noon ƴetta mbuɗi yoɓani waɗani affaire na noon heɓirta kaydi ka maɓɓe toon kaydi ka maɓɓe toon ko moƴƴine kaydi ji waɗi ɗum fof rewa méthode wiya ɗum tigui fiya henno kaydi ndi anda sikkude sa yeehi to kadi waɗe toon affaire no marta toon marsata ko ɗaɗa musidɓe julɓe tedduɓe en waɗi to message fitamugol juuɗe enen fof hande simo goɗɗo goltirali sunna mara hujja sa goltirali hande sunna mara hujja yesso Allah subhanahu wa ta'ala na'udhu billah si tawi karmo koɓe no woodi e langueji ɗin fof haɗa kadi ko jannguɓe ko laaɓi poste haɗa kadi ɓe jonni disponibilité maɓɓe on hiɓe udi téléphone ji maɓɓe ɗin ministre ɓe ɗo a susta ƴettugol numéro ministre ɗo sina o kanko jonni ordre ɓe jonne numéro téléphone makko hay secrétaire makko susta jondema numéro téléphone makko kono taalibaɓe ɓen no jonni numéro téléphone mum on uddita no woodi e maɓɓe wurin hay jemma ɓe ɗanninta téléphone hande so tawi a famali a gollitiri tawi na ɗum woni sunna tawa yi Allah subhanahu wa ta'ala jangi o aya ka suratu mulki ɗa alam yatikum nadir qalu bala qad ja'ana nadirun fakadhabna التكذيب انواع fennugol no woodi takdibul qawli wa takdibul amali fennirgol hunduko ko salagol ngol wolana me watta ɗum fennirgol kuugal ngal ko oya wola ha gayna lop hara a loppaka e muɗum ma haaju ma ala si haaju ma yani wono buyno wodi ɗo ko enen juulita ka juldaji kono si ɓe heeɓi mayɗo sendugol jawdi ko oya acci kon kono ɓe faaliya noon ɓe sendirta ɓe tefa si tawi saria no wolifi ɗum e si tawi saria woola andi ko ɗon takdibu amali ko fennirgol kuugal joni Allah subhanahu wa ta'ala no yoyti ka Qur'an fi si goɗɗo maayi ko no ronirte fiya conforme e saria on si tawi goɗɗo maayi mo wawɗa junngo ma hewti ya geru rewe ɗon ber ko wawɗa kon kono jommum hara no juulay o hooray o waɗa piiji buy kono hara haaji makko ala o tefa si tawi saria no wooli fi ɗum ko honno saria on wi haaji makko ala bal no woodi woɓɓe goo addoɓe kaydi toɓɓa ina si maayi ko ni warroto oɗo hendo ɗum ɗo oɗo hendo ɗum ɗo oɗo hendo ɗum ɗo honto yiɗen ka saɗa windi ɗum hay saɗa hay nelaɗo Muhammad sallah sallam waɗali ɗum kamɓe tigui mo ɓuran jippi hoore muɗum o ɓe yettaki en siɓe maayi ko ni warate ko ɓuuri mawnude ko mawni kon fi lontal ngal taw ɓe wolali fi ɗum watti ɗon ɓe wolali fi ko ɓe acci konga suudu biyenji maɓɓe ɗin fof hiɓe acci ɗum hiɓe andi ko honto ɗum sari on Allah wolni fi ɗum neeɓi ala ko ɓe walla hunde hiɓe andi ka ɓe acci ɗon ko ɓuran no nder ton no windi Allah addi no haali déjà hay kamɓe tigui ɓe innali ko ni warate ɓe acci no sari wiiri noon enen si goɗɗo
sendoɓe no woodi no faaliya noon ma ɗum hayɓe sendata ma ɗum hono wiyetela ma ɗum acci ha sondi feƴƴi ɓe ɗara makko baɓe ni seeɗa timma ɓe na mayi ka justice ɓe yaha ka justice ɓe senda toon ɓe winda ɓe signa ɓenna ɓe hettimo kala hetti hakke muɗum hari ko ni hari ɓe sikkuno tu ɓe hetti hakke maɓɓe o sariya no windi hay heɓiraɗo ni no mari droit toon sariya ngo wi hay so heɓiniri goɗɗo ni o mari droit toon ko sariya islam est ce que sariya no wi ɗum sariya islam no jaɓi ɗum o we kono kamɓe toon no windi so ko toon yaaɗon ɓen ɗon ɓennayi on senda e fof ɓen ɗon heɓay idan ko ɓectisar ko faaɗen faamen tu wonde ma neɗɗo julɗo hannde so yeehi o tawoyi allah subahanahu wa taala yawma alqiyama tawi o gollitira lawol sunna ta so heɓay hujja min mbiɗa tanƴini ha takko pellet o heɓata hujja yeeso allah hay ka fulawaɓe soodi téléphone hay ka fulawaji ɗi fof no soodi téléphone hannde ala mo naɓanama oɗo muɗum téléphone ala mo naɓanta on tigui toon potiru beere binir maynes e ɗum ɗo ko woni ko saare ga kon fayda kone ala ka naɓede toon wo ko dina kan hetti kon fof no naɓede panneau solaire naɓede caroro naɓede tapis no naɓede fautaji no naɓede fof no soodede adde joƴƴini ha moƴƴa ɓenna ɗo laɓama dina kan sa naɓi ɓe ne tooli ɗum ɗon alaga tooli ɗum ɗon alaga ko muskila on tigui ɗumati probléme sina ɗum ko honno jaɓiɗa jaɓi conformade e ɗumaji ɗin antigui a yeehi makka a yii no ɓuura noon a jangguirede toon noon ha joni no ɓuura noon a jangguirede noon toon a jaɓali jangguirgol noon no wona juulirede noon toon a jaɓali juulirgol noon ɓuranaɗen ko ga cippi kako toon nilaɗo sasama ko ga surna kako toon ko ga wuuri kako toon ko haala men ɓurana wooli ka ko haala maɓɓe ɓeni ko nano français andi ko pottoñaɗi si tawi enen tigui ɗen hooli pellet si ɓe yimɓe immintinama joni mawɓe meɗen ɓe yii ko windi ɗo ɓe jokkay karma koɓe feƴƴuɓe ɓen ɓe wonaɓe wolede hande fi muɗum winduɓe defte si ɓe immintinama fewde ɗo joni ko sunna ɓe jogollirta so yedduɗa defte koɓe windi kon ɓe woli fi sunna nder to ɓe rentini fi bidia nder to so yeddudare ko defte maɓɓe idan haray musidɓe julɓe teddu wasiyati qasira jiddan honno woni ko yamirgol en fof yen ɓeydu yettugol allah subhanahu wa taala allah subahana taala addani e lawol sunna e hoore no newi e langueji ɗin fof e hoore kadi ko falɗa o jangga hannde ka whatsapp no janguede mila mbaɗ darsu wonaɗo waɗede ko whatsapp yimɓe ɓuy majjumati ɓe ɓu nata nder ɗo no gasa joni hara somi waɗi darso mi walla mi lancimo ka groupe ji goo hayɓe windira e groupe ji goo nokku goo mi fotta e darso on to hara ɓen noon ko woɓɓe goo ƴettimo to addi kooli toon hande ko faale wiide darsu no woodi hande awata wonde jokka bidia haɗamade hujja dina kan sa gollitiri bidia hande ko fanɗi o ko fanɗi e bidia sa gollitiri haray ko a complice idan ko wasiye ko raɓɓiɗi kon wiɗen yen huulu allah subahanahu wa taala yen jokku lawol sunnani laaɗo sallah sallam hadise je ɓuyno ari e wi hadise ibne masud noon ko sahih boukhari sahih muslim wondema ne laaɗo sallam ñande goo ɓe siifi siifol janol ɓe siifi sera ɗon ciifi ɓe itti ka ñalol ɓe siifi ɓe selini ɓe citti ka ñalol ɓe itti ɓe selini ɓe itti ka ñalol ɓe itti ɓe selini kono siifol janalngol ha joni no continue kono waɗi ne laaɗo sallam wi woni husaifatu bne yaman taarifu minhum wa tunkir kana nas yasaluna rasulullah sa sallam anil khayr wa kuntu asalu an sharri makhafata an yudrikani e riwayaji makko go o wi nelaɗo so maki ɓawi o wi o fihim dahan wala ndi wama dahanu maɓɓe on o wi kanko nelaɗo sa sallama o inni ɓe tarifu minhum wa tunkir mamana tarifu minhum wa tunkir yani yamaluna amalan min wajhin sahiha wa min wajhin akhar gayri sahih wa min wajhin sunna wa min wajhin akhar gayri sunna tarifu minhum wa tunkir kono waɗi ibne masud wi won elaɗo salmaki wa hada siratullah ko lawol allah ngol ni mo jokkingol ɗo haray oɗo ko haray o feewi mo ɗiɗo noon ko séraji ga ko laawi cheytan jokkuɗo ɗi o haray o jokki cheytan e yo allah tanɓe nokku goo nelaɗo sallah sallam o hadis mo addi ɗen haalde fi muɗum o wi mi acci on e nokku hentoriɗo wano lawol groupe wono traw ɓe andi so tawi el bayda lawol hara daygu no huɓɓi ha no hentini wande tawi autorité ji nokkel goo leɗe goo ka courant huɓɓata ha hara no henti no jalbi sal hara hay meslal yanima aɗa wawi hoccude meslal ngal ko ɗum fanda ala mislel bayda yaari lawol hentigo hay goto silata ɗon o jokka ka niɓɓiti toon sina hara kanko ukki hoore makko e gayɗe lawol ngol no henti a jokkey ɗon a ala majjude sa akki lawol hentigol ngol ɗon ko jemma a yeehi ka niɓɓiti to sa ontike gayka ma fotte boddi ma goɗɗi waɗima to ko heɓma to ko an ɗaɓɓiti ko misal ani kala ko joni rama hormusi mo e deftere amsal nabawiya kala ko nelaɗo soso maki masal ɓe momidi ɗum fof e defte mornade
idan en andi kadi nokku go kadi hayɗo nelaɗo sa mi daraki ɗo to mi hattal ɗon tum fi ka misal ɓe woli misal ngal ha gasi ɓe woli kadi fi ka qur'an kadi wi en woye ñembi nelaɗo sallah sallam wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u nokgo wi qul hadihi sabili adu ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani idan musidɓe julɓe tedduɓe hande feddeji no ɗuuɗi wallahi so foddi ka defte o ngalɗay feddeji suufiya ko woodi ko feddeji aqadiya ko woodi ko feddeji yani hisbiya walla siyasiya ko woodi ko no ɗuuɗi ha maayi kono ɗiɗo fof simoɓodiri landal ko question goto pet wawi muncude ɗi fof sa landike ayyuhum ala sunna ɓeɗo fof ko hom woni hor lawol sunna dulluni ala wahida minhum ala sunna siko kalima sunna on sa wooli oɗo sunna haray 99 fof ɗi ukkiki ka sera lutti goto pet sunna ala jibili haala tarik mouhammad sallah sallam ko ɗum waɗi nelaɗo dambi sunnange maɓɓe idan tinnoɗen ɗaɓɓiten ko woni kon sunna se wooli ko jumla kala ko huwata ko lando lawol sunna aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala man ittaba alhuda wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa en yetti allah subhanahu wa ta'ala ndo woni kinaɗo makko muhammad sallah sallam ɗo ni hiɗen e dambugal jaɓɓagol lewru suumaye nduɗo lewru suumaye wondu arde siwagoy e ko sa boy sikke joni ko janggo ma ko lewru nduɗo ma ko suumaye dalade ina ɓe ɗon hawji de ɓe wolde fi suumaye no rutti lewru taw ɓe hawja e salafu sali hari si lutti lebbi jeego ɗi lebbi jeego ɗon fof hara ɓe torade allah yola tawno ɓe suumaye ko lebbi je luttuɗo e suumaye lebbi jeego lutta lebbi jeego awa en falja en hawja kadi waɗi kadi hari no woodi e salafu en wiyaynoɓe allah si a ƴettitay lan hikka accanan ha suumaye lanna si a ƴettitay lan hikka balɗe anndi tawi ko hikka lannata accanan ha suumaye lanna ɓeeɗo no annduno ko honno woni ramadan nasifa ono woniri enen en annda ko honno woni ramadan hara musidɓe juɓɓe tedduɓe ɗuɗo lewru ko gila ɗo wonti fuɗɗoto hebilagol fi jaɓɓagol ndu no jiya e ndu jaɓɓorte kay nduɗo lewru horugol sappodu sumaye nelaɗo sallah sallam hadis aicha wondo ko sahi hen selluɗo kenko ala jiɓili pus ala wondema har nelaɗo sallah sallam ɓe hoorayno feccere mayru ɓe hoorayno feccere mayru ligiti 15 e ko fawi en anndi jaga golle no fokkiti hakke lewru arorude heɓlanore horugol ndu harani joni ko heɓlantoɗa ko fi ko ñamete préparégol ko honɗum hultorta e ko honɗum sullorta na ɗum nde nelaɗo sallah sallam kamɓe koɓe jaɓɓota suumayi wona darugol ko honɗum ɓe hultorta ma ko honɗum ɓe sullorta hikka ko honɗum wonti hultorta ko honɗum wonti sullorta na ɗum kamɓe koɓe heɓilorta jaɓɓagol suumayi ko honno ɓe hooride nduɗo lewru hayɓe landa ko fi honɗum ɓe hoorata sabbude suumayi ɓe maaki ko fi honɗum ɓe hoorata sabbude suumayi ko lewru ndu yimɓe ɓe weltindi e muɗum yimɓe fof haray si no weltindi e mayru no habbi tun no purtini fi suumayi o ndun ɗon fayda ɓe yeggidi fi mayru nelaɗo tan ɓe holli wondema kamɓe ko ɗum ɓe watta si ɓe hoore mayru hadis anas wonɗo ko sahi hayni ha joni o wi wo nelaɗo sallah sallam hari hoorandu fof sabbude suumaye hay chaque bombage ɓe landa ɓeyna ko noon ñawori horugol sabbude suumaye o wi on ti hoorandu fof ɓe waɗal détail fus ɓe jonnal détail haɗi soɓe tippi dalinori honno woni horugol sabbude suumaye ndu fof mayru honɗum firi nde karama koɓe hadis ɓen ari firi ɗon imam ibnu hajar asqalani rahimahullah ka fathul bari wa kafa bima la masida aley o wi ko honɗum faanda horugol sabbude suumaye ndu fof ko ɓay hari nelaɗo salɓe hooray ko ɓuri ɗuuɗude kon e mayru ka haala arabu so tawi goɗɗo waɗi ko ɓuri heewde kon ɓe foolinayi ɓeynna ko ni oɗe ɓeynna al omarayni ma ɓeynna alcheikhayni ma ɓeynna alhajarayni ma ɓeynna althawbayni kana yalbasu thawbayn annabi sa sallam kana yalbasu thawbayn
goɗɗo wata ɓotade thawbayn mustahil puisque woni thawb ko haala arabe ko o doloke kaftan ɗo woni thawb ko arabe sinnama thawb ko oɗo na kente woni chemise na ɗum ko qamis ɗum ɗo hay so tawi no qamis ko tajawusan kono thawb ko oɗo doloke sinnama noon nelaɗo kana yalbasu thawbayn haala ko wattagol doloke on e wudere nden ɓe haadatono kon wudere ɓe firi yeeso ɗon thawbayni thawbun wa isar en andi isar ko wudere nde ɓe haadato nde ma pantalon ko on tigui watta kon wiigol pantalon on wo doloke on wo thawbayn komin mbaɓe taglib sina ɗum ko doloke tuba ɗo no wiyede idan nde en andu horugol sabbude suumaye ndum ɗuɗɗina e mayru ɗum no jawa e laawol mo Allah hawrindini e nder suumaye yani ko sabil muwaffaqin ɓe Allah hawrindini ɓen e suumaye ɓe hoore sabbude suumaye ɓe wata ɓurde nelaɗo sallah sallam nelaɗo sa a ɓurumo kamɓe hof yonno ɓe hoorande sabbude suumaye hooro sabbude suumaye saabu ko nelaɗo hoori ko o hoori suumaye emo hoorani sabbude suumaye o hoori suumaye ɓen ɗiɗo ko mo ɓuuri oɗa waɗi ko nelaɗo wanno ko nelaɗo sallam e hoorani sabbude suumaye idan hoorugol sabbude suumaye ɗuɗɗina e mayru ko laawol ɓe Allah hawrindini e suumaye sina falande so hawrindinama e suumaye hooru sabbude suumaye sa hoorani sabbude suumaye haray andi a waɗali ko nelaɗo sen wanno ko nelaɗo wanno kolle woni sabilul muwaffaqin ko yoɗa yitere wawata wiide ko waɗɗa kon ɓuuri moƴƴude hara ko fatima kon ɓuuri moƴƴude honum sabbude suumaye horugol mum wiyaka noon ya hooru capanɗe mayruma noga e joyi ma noga e jeɗɗi ma sappo e jeɗɗi ma sappo e joyi almuhim hooru e mayru bi qadri l istitaa wa kullama kana actar kana afdal sa hoori e mayru ɓeru wono ɗuuɗini ko hoɗɗa ko e mayru ko ɗum on noon ɓuuri moƴƴude ɓaye yi wondema woɓɓe goo wi ko ɗum fo mayru Anas bin Malik wi kana nabi sallah sallam yasumu sha'bana kullahu waɗi kadi kaaf on kullahu kaaf lam ha kullahu o ina ɗum sha'ban o dari idan fa sawmu sha'ban sabil muwaffaqin fi ramadan no jeeya e mande hawrindinede e suumaye kadi hay heblagol fi jaɓɓagol lewru ndu heblagol fi jaɓɓagol ndu heblora sadaka mara mbuuɗi ɗo ki san sa fala ɗo joni gila ɗo ta ittu sadaka sa itti ɗo joni sadaka sa okki ɗo joni goɗɗo 100 000 e sa okki mo 100 000 nder suumaye no ɓurdi ɓe jeeya e laawol tawfiq suumaye heblagol fi mayru heblagol fi ittugol sadaka e mayru heblagol fi janngol Qur'an e mayru heblagol fi jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala e mayru heblagol fi hebbingol juulugol e mayru watta e horugol ngol yani na horugol ngol to idan ko be aren joni ka sadaka ittugol sadaka ko ɗum woni leyɗe arabu ɗen kamɓe ka sabboddu dari wo hara ɓe moɓidirde ɓuuɗi woɓɓe ka hitande lanni ka suuma e lanni gila ɗum ɓe moɓidire seeɗa 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 fi on num koɓe ittoya sadaka si suuma e hewti enen ɗo ɓuuri moɗon hewde ɗo ko julaɓe si innama ɗo joni sa yeeyi o marchandise ɗo hande a heɓay 10 000 sa yeeyimo yontere hande heɓay 30 000 tandi mbiɗo andi stock jiɗi madina ɗo lellay ɓay mo karam maɗay ko mum kon ha yontere hande hay so tawi heɓoyta ɗum joni noon ko fi on ɗum hatta hebloɗa fi ko ittoya sadaka ka suumaye surtout sa andi ama raboy daari sadaka e nder suumaye nelaɗo sallam hadis ibne abbas wonɗo ko sahihayn ɓe wiyaki ibne abbas wo hari nelaɗo sallah sallama hari ɓe itteno sadaka e suumaye kar rihil mursala arrihil mursala wono hendu accitano hendu wi fay ko yoori hifay juutugal hifay janal hifay daɓɓal hifay keccal hifay yorgal bimana ittugol sadaka ko suume ɓe tefata komo ɓen jonnude ndaara ɓe ittoɓe sadaka ka suuma e wano makka yahoɓe umra ɓen ndaron siɓe tefay siɓe ndaare taw siɓe jonne siɓe jonnama siɓe ndaareji ko a accidi waare ma siɗa juuti ma so tawi ko a gorko siko a debbo ndaare siɓe tefay yahoɓe ɓen siɓe fuɗɗi ɓe tefata kenen ɓe itta sadaka ɓe jonna hara ko jon goɗɗum ɓen jonnude hara ko patron ɓe yuɓe ga arno mari mbuɗi kañum tigi no huntina hoorɓe no waɗi piji bus ɓe fotta e makko ɓe ƴetta carton paquet on tamano ɓe jonnamo ɗon ɓe jeejamo kadi ha o jaɓ ko fi honno kamɓe ɓe andi ko hunde woni intérêt kar rihil mursala
idan neɗɗo no hani heblade fi kasratu sadaqa fi ramadan itta sadaqa bus e nder suumaye geru hara nda tawa ittuɓe sadaqa ɓen bus e nder suumaye o ko ɗum lawol hawrindinaɓe e suumaye qur'an geru taweɗa e janngoɓe qur'ana bus e nder suumaye e filli woɓɓe goo no waɗi tippinanoɓe qur'an laabi 60 e nder suumaye 60 hatma hayalaɗo no gasa buy mo yedda ena ɗo konto ƴettuɗon ɗum yewdara ko sifatu safa libnul jawsi so gayni juuɗe joni naati ka google inna sifatu safa libnul jawsi clique ɗon sabboɗa nder 30 minutes haray a andi ko ɓuuri komi andi komi woni kon ɗo na e 30 minutes yonta a 30 minutes 5 minutes idan daari tippin imamu shafii ɓe holli wondema imamu shafii haɗo tippinano qur'an on laabi 60 e nder suumaye imamu shafii 60 hatma fi ramadan an ko laabi jel tippinɗa qur'an e nder suumaye laabi jel be heɓinuɗa gila joni ko ɗum waɗi woɓɓe ko suuma hewti ɓe yeehi makka ɓe ala ɓe tefa koɓe huuwi koɓe kala koɓe heeɓi e kaalisi e nder lewru lebbi 11 ɓe yondinori ɗum ɗon ɓe yeehi to wallahi ko ɓe woni hawrindinaɓe ko ɓe woni ƴoƴuɓe ɓe sino ɗaɓɓutuɓe ƴoƴuɓe ɓen kawno waɗaɓe business ɓen ko ɓen ɗo ɓay o mbuuɗi ko moɓo ton ɗo ko ɓuri kon 80% on haajutorta ko inde nden tun hara e marɗo 80% ko 20% on gollirto hara ɗuuɗi ha bilkasir ko ɗon sodton otoal moƴƴal ko ɗon sodton darnon suudu kelɗuɗu ko ɗon ƴetton soodon coñci kelɗuɗi oya 80% ko wigol ko alaji kaari ni kamɓe denduɗo kamɓe jeenduɗa kamɓe jeeyi ɗo kamɓe jeeyiɗa 80% na ko haajorto ko inde nden goɗɗum ha no waali stock ji ka banque hara ala golde no waali toon 50 000 100 000 200 000 1 million ila akhiri hara no waali ɗon gollata ay fof sono waali ɗon tum ɓerde makko no waali mandi mari ɗon noon ala ɗum ɗon tum ko ɗum noon tum honɗum kadi ɓeydi ɗo hawrindina ɓen e mon wallahi uqsimbillah ko yahoɓe ɓen umra e suumaye ɓay sa yehi umra e suumaye gogo anta mon qati wani il maasi ko heɓata bakkate kon 90% ko heɓata bakkate kon hara e nder suumaye on Allah dandima hara ɗon tun taw ko goɗɗo ko ɗum tawto ko ijabi ɗum ɗon tun taw ko moƴƴere taw watti noon hande kadi si a ñalli janngude qur'an a waali wangade ma juulude ma jantaɗi ndel ma janggi anta fi hayre wala hayre wallahi si goɗɗo moɓidiri mbuuɗi tawi o moɓidiri ɗo ha suuma hewti o emi o yehi toon woni toon handulanni miɗo andi haray on ɗon ronoɓe mo ɓe ɓuranalimo hoore makko no woodi woɓɓe goo ɗo suuma hewtiɗo yaada ƴawgol ɗo yawgol makka kamɓe he fokkiti dowga tawata ɓe wayrode e wattiɗo kaftane kaɓe ƴeyi ɗon ka ƴawɗon ɗon ɓe waridemo kaftane ɓe cippoy ɗo suumay on o fof pette makko koɓe kilotiyo ɗo ɓeɗo yiide nder suumay on nde fof mayko ka woɗɗi kenen nafoyti aɗa heɓata feere yagol toon no woɗɗi embouteillage no woodi ma ɗum no hunde soñƴa no woɗɗi siɓa ɗum idan qur'an geru jangga qur'an tippina qur'an bergo ko heɓɗa feere suumaye no woni dewal to wattegal ka suumaye ɗe duwa heblade gila fewdo ɗo honɗum woni jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala heblade gila fewdo ɗo ɗaɓɓa askar ji welɗi hunjade hunjoɗa ɗon hiɗa wawi gollutude ɗum ɗon e nder ñallal ngal ka wonɗa o ala baraji ko heɓata ko wirata heɓgol baraji wo jantagol inde Allah tawa kadi ko dewal hayfungal dewe ɗen fof ko ɓuuri hayfude ko jantagol inde Allah ko ɓuuri mawde baraji ko jantagol inde Allah qur'ana wi wala dhicrullahi akbar itan hara musidɓe juɓɓe tedduɓe tinnoɗen fino jaɓɓore nduɗo lewru suumaye tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗen hawrinaɓe horugol lewru suumaye ndu kono wasodiri hon ɗum kasratu salat hebbingol juulugol e suumaye hebbingol juulugol e suumaye naafilo ruƴƴa bus janga qur'an bus itta sadaka bus jaltoɗa inde Allah subhanahu wa ta'ala bus an tigui hara ɗa tangini a waɗi bus ara ɗon a waɗani hoorema kaydiri daneri hebbinandi e moƴƴereji ka Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ndaara e nder suumaye ngoy puisque mo waɗanen kadi occasion o wi suumaye ñande o ñande no woodi monteteɓe natugol yiite winde natugol aljanna ñande o ñande gila ndu dari ha ndulandi geru ndaara sa wawi tawede nder ɓen ɗo turki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tawne lewru suumaye ndu yo Allah waɗe hawrinaɓe lewru suumaye ndu
اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين. اللهم من أراد بالمسلمين وأراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدبيرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمر في غيني أمر رشد يؤز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إذا ضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
خطبة ليك سال ko windo ko janga tunda bi ko ande ko hake to ma udi no woni yonde ko de ko ga be ko do tani mo ko no arno ni national ko do tani habe to mas bisu ina wo ko ala ya galo ni la mo do ko male wonu wonde ma ko de ko to kibiya Malu kalau bongo, kalau itu ada yang berlaku dengan itu sama. Ane ini ekor tu terjadi ini lalu bongo lalu itu bisa menjadi. Ada orang lagi, hari ini keluar dari hidup kemudian kalau dia yomo kuih tidak, dia ada pokoknya. Kalau yang itu, saya ikut boleh tidak. Jika kita tidak diorang terus. Berarti hujan. Kuenta musakota. Ini aku kemarin terus di kana berdoa. Aku kemarin terus di kana berdoa. Kau ini ada sene masih jauh seperti apa? Tunggu di buka. Jika orang buka elektronik bukan kayak di dalam. Saya tahu di dalam ada lemo. Dia untuk internet. Jadi kita rumah yang berada di Bogor, nanti lo kerja ada sih kalau dia habis mampu, menang di Bogor di desa kau ada di Bogor sih kalau beda dengan kalau kita baru kami terbaik. Wakai yang ujung, ada yang belum nanti kalau jauh, di luar jauh sampai anu, kau itu, kalau kita bisa, jauh dalam makan isi gani lagi, gani jauh ya itu, itu hari. Dengan itu terlalu kamu mereka baik lagi dengan begitu kalau dikatakan hukum sebenarnya ya untuk kita mulai bukan keluar dari kenapa itu juga kalau saya ini konsentrasi sudah untuk jawaban itu tidak bisa ada orang lain dengan dia mungkin saya mau saya di dalam kota saya dalam saya di dalam tahu Mengenai di belakang sama dengan Muhammad, saya itu ke Alhamdulillah ya. Karena tadi kan tidak usah lagi so kalau ini mau dia dulu. Kalau dia lagi arah dulu kalau ini kalau dia mau mau. Hari aku ada sebuah ini juga untuk mau lagi lama dikasih sawah dan jadi Lewati orang kau ke kampung ke Solo di Mokala di Daun dan Juna sama. Karena kita ada konsep dalam dulu terbu akan kerja yang membuka di Munter. Biasanya mulai satu kisah di kita di Tauhid. Juga ada tipu juga oleh konsep dalam dulu terbu. Ala di Daun dan Juna.